o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malam lama e mauwaa i lo whaatuatuanga o le ale tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tausanga wa amata ina i mta upu wha malam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upu le lii. Mai le wanglia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia, o nei taimi toi whatalofa toi fo i le tātou pureanga e mese fo i le tabā tātou pureanga ma o la o staulanga mas foi o sengo ti a kono mo atu fartua so soani mo atu fartua ia le fangana ni fotatu a o te rosia mo mo ia mese sa mo atoa ni o tatu tama mo tatu tina ma tu o tapu ai me ton tatu ai ia lo fa pena no fa fong me per tatu pokalame fa wau pe o ni pokalame ore katesimo ia por kapite o ongol fa tu tonga ka e ka si katoliko e le tamia fa talo fa to ia to fa nau e le le tua sai mi uma God is good all the time. Jesus, power. God is there everywhere. Ya, ai le am talia le tato pokalami le tayo imo mo tato o dia tua so so ani mai lona nga pa ia ti tato fa malam lama me uma ya me so tato tatanoa ini awala se ngana fa ingofie mani awala fa ingofie e fa malam lama ai ia fa pena o onga tato e karesia ile so fa taba le alo ma le nga pa ia amen le fa ga pulu le vai tau sanga
lo tātou sulfanga. Ma wia pa ia tinao le kalesia. Ile sua pal tama le alo manenganga pa ia. Tātou patipati vi ia tu netaya. Ia. Salo lewa tātou le netaya o tol whanau le alofa mananga leo le atua. Lewa o tau au lia mani netaya o maha. Wa tātou le tau mate, pe tātou te au lia mani yasu. Ai ono le alofa o le atua o tātou au lia mai. Ia o sisira mai tātou tamati. Pena patino le tātou a onga. Ia o nai oto otonga. Tātou te leo tala noa te reitua au nai oto otonga. Pe una tātou savalia, ma tātou saoni, tātou te patipatia. Pe fatasi au tua tātou ia. Vaya sasi. Sau. Vaya sasi. Vaya sasi. Tau le karesia katoliko lea. Lo latou whamaruina, tātou whatauaina, tau le vaiaso lea, tau le vaiaso sa. I le tātou tene i ol tātou autu, tātou to i oto au tātou maitua i le poklame na te atu vaiaso kona. Sa taranoina ai amatanga o le vaiaso sasiri, ole le araso le amate le vaiaso sasiri. Tūrunga. O le tarimeni. Ia tūrunga tamang sa, tūrunga. Olea, le leo tele mai. La sala upama po le asa ole. Ole amatanga na ole vai aso sa sidi. La fuli mea sa tatu ba ia o se ba ainga. Sa tatu ba ia le asa le. Esi se toa tu mai. Ile sa palema. Ia tudunga le tato. Ti ia Yesu le asidi ma na ia tele sole. Esi ole ia tudunga. O le tangata, moto tangata. Ia. Pailonga loto maulalo. Mana ia? Ale mene malanga. Tunggu tamana bita. Malanga Yesu Yerusalem. Ia mana ia? Ale mene ka umur malanga Yesu. Kamane kuah. Fa kaska ko malanga fa tupu ia. Ole malanga fa tupu Yesu Yerusalem e fa ido ma ya te tatou o Yesu o ia ole. Tupu e vai ka ko kilo. E lo se kupu bonga le pe kupu ka kilo ke mingi la langi ka ki. Kupu ngaka ke mingi. A kupu le pa malu la sale. Ole tupu ole langi male lalo. Ya vai ya wala ngau ye saudi asingi. O se mangu ele ka ua. Ai fa nga Yesu ele sa Yesu nyang ka bar keu. Bo so fangua mangi karioka. Ma ui mai Yesu ile asi ise e aka dia mai ka ko le loto maua. Lalu ia. Ole le fodanga no ke male. Ole asu tofi pa. Ia. La si va inga saka ko ba ia ile sko pa ia. Ia kurunga mena ukari kurunga. Tadi suanga muri Yesu mono na so operaru Yesu. Alu ya Yesu. Dan men ko pu Yesu mo manga. Bo. Iya udu kamane. Ola alu fa sa tau mana ya. La alu maliu. Ka suanga nga Yesu ele si me ka hawang ko pu ko ngot na sko. Ola. Mana ia fatua Yesu sakarameta ole eukarisi. Male tofinga osi. Ulanga. Ia marisi me manga ia nang kupuponga na nga pa Yesu. Nepa. Mulu Yesu ya. Ai longa oso, pamelo Yesu ia. Ele si me manga ia kupuponga. Vai nga ole. Palo male. Male waima. Tofi Yesu ma fa matu kenga ia o to pa ia le mea ma fa manatu ia so uma o lo tato ola aso uma le ka ku ke ba ai e taulanga pa ia ole isa ia uma nga ada lau mangingo ba nga lau pama askof pa ia ma fa ku nga de pastia pa ko aku i de ka ia ngai o sa si dia ia o me o lo fa pe nga o nga
Kongu kupu ko kongu ba so de ya de la wo mana kama o ro le aso pa lai le de la wo ma Yesu ke suanga ayo o le spori le ka ko ole aso pa ka kas ka ko ia ole ai la mele o ami ba inga o mi me kupu kongu le spori le kunu kama ala ko busi ba ngai ala o le ko busi o ka kusavaria ia di kama ya Victor ma ngia ka sabadia ai maka ko mafa fau ai puanga o lo ka ko paola the way of the cross o le ala ko ruse ya sore je ka mo kis kama isi na me ko pure le sa o ile so para ir la pa ile pa ele tali suanga sa winga le pa ele se misa tali suanga e ma desi benga e fa malu ele sore ile ole e se sika mari la au nka ko Yesu ole malu nga ma fa malu en fa ro ka ko ile ya ko ngwana mo fa ko ya ko ha pe ngi abu umani nga ko nga fa aro ka ko se fa ki mo sa wi ma la ke ni mali o Yesu da so ni ka di oi itu ga todo ile o dengan mali o Yesu o meranga le ko pule so le ko ko mo wa sa si so o maya palema skopa ia asumudi pa ele ala ko use ka ko fa mangaku ya ke ka ko le ko di siamo le maliu o ye su ilungon mangoy oi ko ya maliu ro Yesu le kula ko mala so la so fa le ka ko o malo la sko nga ile ka ko la sko nga pa iya la hula se va ingo ka ko va ia la sko nga ile ka mane ku iya nepa so apa ia vai mana ya fatal tali mun ko ku Yesu mangaya ka papa ia vai mana es ka mana ku si ngoni makam ka kori koi si ngoni makam ka kori si dunga ngere o ku nga sa ka mana ku ya bika o mangaya ka ko fa o ka ko papa songa le pora le ke le nga ma sangi ka koriko e o mo le pole fa me ko ku Yesu le ai e ko ku Yesu le pole o sa winga nga le ka le sia o e fa ka kali to le pole o le ala la fanga fa ka kadinga lo o le misale o le mi ka mo le lo le ai lo fa mangingo ko ko ku Yesu la sa pole le fa po ile vai sa pa po won pa pisonga fa kingo i fo sa kana me ko le pa pisonga le mangingo le ka ku ya o ngale ka le sia a ke le ka ku ka le sia nga umma ko le ai o le pole fa tal pole tapin pena ma sa unita tu mo le to tu mai o Yesu yo viso me ka hawa na ye le kupu le bale o le sumamiu o le sko ngai le ala fanga o le pole fa tal fa pa ye le vai mo le afi pa forward pa kisonga pa kingo pa kisonga sekala me ko pa kisonga la pa kisonga fa mama ita to mo le ang sala tu fa solo po le original sing le ang sala na mafua mai ya tamu mo eva le la mamingo ai mese au ka koriko wa ke le ka koriko ka koriko le mana mana e o lu ai le mana e o sakala me ka hawa fo dan menen moni ka ku kamaki e o ko mana mai ko fa ka hawa ba e mata hawa ya o lo tupu ile vai aso sa sidi ia umma lola era skoma ala fa i mo ka ko le sa ua o ile ngo ya si de ko ngamba si ngoni si ko mana ioi udung
Aioi, o tina ma bia da kunga o e asi le tunga ai o kula mo kunga mau lan me se mo kunga mau o lea ke wa be se da le ma uru ka male o kele ka male ko la po re ko kunga wa be se da wa be se le ma ale sa mo kunga mau ioi wa be se le ma bo fai lo mai ka ko ua to e tu Yesu e pe ka ko kuluma ka ko fai lo e ka ko lo ko kusu ka ko luma Jesus is a ka ko ia Jesus is a winner man Jesus is a winner man all the time. A winner man. Satan is a loser man. Satan is a loser man all the time. Yesu le manu malo oh Yesu le manu malo ai taimi uma Emanu malo ai taimi uma Yeah, Jesus is a winner man. Leo kwa Yesu awa olemiaku angale kwa Yesu mo suka ko fa moi kai pera kalang fa ku ya o pe ki o maka se ka yo ki ka mo ya ka o e fa ngo pa pe nga mo mi lango nga o la uso pe so wo are ku puse ba se ba pero mo vinga ka mo bo e se ka ko kala inga mo ka ko ka ku le mu ai wo sa Yesu ka o mo ka ko e ai le toe tu sa wina mang malo o Yesu lo winga la le wo ka o mo le langi ako o Yesu e toe tu ka ko ke fioki ai le toe ta to ke fioti ai le toe tu ba ngi fia so nga lenga mani Yesu tot me vai lá Yesu da foi ku wala me ka ki or venga Yesu ka o me ka ko e pau alea ne kua vai da ka ko mo ka ki vai nga de ia de wa ka ngi me ka ko le vai sa sidi da ka ko sa un ia kuai e ka ki no pema ka ko ia sumaliu asko ngai Male asa ole manu o ku mangu malu o Yesu Keriso ia orkeminge ole ka ku vai ka ku kis da ka ku ngadu na fatino la ka ku e fa makara mai wa ese ka ko ai ka ku fa malama ku ka ku malama ia soya nga leu ka ku ka pe pela somaliu asko nga i manasa ole toe tu ia ku fide mu foi dunga anga ika ku kes ya pamakala man o angi bea ka angi ba aina saka ko ba aya ila skole de asmali
lo le wa fa mai ka ko ngalu fa kingo le sa ka ko e kusi ko ko api sui ka ko o le ai su mai oi e fai ka ura ka ri ma api le no mai sa ka ka mai ai me ka ka mo ai le su maliu as ko mai ya se yo le sa ko ku o ti su sa ya ita su mai ita su mai ya mas pati mo su ya ita Taruh falawa yo ngo Victor yo payam singa kadi yo wal ka kalau ngai ko aku biasa sih yo le beras madiu no apia fa ngo le Good Friday yo madiu ye sum fala va au ngo sako yo se fa mangyanga mo ka ko ka ke do idea lo for ya ko yo ka ko fa ngo le fa ngo madiu ka fa lo wal ko ngo kung yo la ingo ka kung sala apia ka ko fai ya ore lasto na iyo ka ko akar kalinga wale de nang koi ku mang malo mai ya ore ona choi chu le o ye aso sa yo lo na choi chu man malo ai e de ai sia chu ai ot e ka ko fia mo di oli i don choi chu apia on choi fio mai Saya dulu. Wah, kamu dah. Tak kui. Kamu ni ku. Ya, kamu ni kau kau minta kau apa? Kusi kau kari, kamu kau mer, itu susah. Susah. Ya, itu susah. Ya, ada apa? Macam kamu kau apa? Jadi, yang kau isu kau dia. Sau ko me kusi api su sei ki po a me sa kusi ko mo api au ham kar ko le so ka u ore yo le to tu le va ya sa sit a fe me fe sit o le aso ta to lo ngona ile so modi yo lo tali o le aso modi usa o lo ngona ai le fa no ina o ma le ali fa o lo o Yesu ke risu na fa ti no ai le ala ko dusi me fesiri rongo du o le aso ta tolong ona ila sto na ipo iyo o le sto na ipo iyo o se aso fata tali ai mo to tu o Yesu siri muli o le aso ta tolong ona mo le aso sa to tu yo o le sa to tu sa o longo na ai de fia ina o to tu man maro mai lo ta to wa di faul tai yo kami ko ma ide pa ro ma ko pa osis ese me kami o iso ia ba ai da ka ko ya so ka ro mo ka ro da garingan si ko mo ba ne ka ke o mai me sa kuku ko wa ainga ya sumbali ko sko ngai ya sa ko ku yo ro ingo ke ko le sa le yo to au to va ya sa si ole fisin mo o da so maliu por Good Friday la so maliu por Good Friday o fati no ai le ala ko use por da sa fo idea na maliu a Yesu o fisiri no adua o da sto na ipa ia la sto na ipa ia e fa pa ia ai le vai mari afi po de aso to ana ai e fa ta ni mo to tu o Yesu ke risu yo la sa to tu sa ulang ona ai de fia ina ua toi tu man maro a Yesu ke riso mele tato wanga sa tu fato San falava ia olo ingo naichu ia ko aku sa sit ia fisini mo ani yo langona ina wa maliu Yesu ia sama mla mango le nefisid lo fai lo mai ai ya te ita to le finga ta male o tia ile faul ma fai lo mai ai ya te ita to le maliu o tatu faul ai lungo tatu ma sama nu yang avoile mo tatu
awa maliu Yesu ia failo me tātou se ia le ngona o tia ma finga ta ia ma tau vun tātou fia ia o ma ngalo ko kong sala ia o fisili longa lua le aso lo so langona ile astona ia o lo mama o le fisili ia o lo tātou fata tali leo mo to tu Yesu ma fa fo le tātou papat songo ia kai mana ngo Tarofa rongo e sa ma ko ku vai aso sasit o fesiri mo o ani o la nonga ile aso madi Good Friday o lo la ngona ile aso madi o te la ngonga ina le fa no ina ua maliu lo tātou fa o la irunga sa tau e fa mama ai tātou ang sala silonga dua o ani o la ngona ile aso tona ipa ia o le aso tona ipa ia sa fa tali ai le tu mai o lo tātou ali fa ola silon tot o ani o la ngona ile aso sa tu o lo la ngona ile aso sa pa ia sa o la ngona ina le fia ina ua tu lo tātou fa ola paftai lava ya ui sole poka ma ia o fui buri ya talo fa tu le malu tato senga fa pia tato mai no tai failan e o suafo te mai silipa se yuli ole tato auto mo ne aso ole sasid yo le fisilia na tu mai le sunga ya Stefano ole aso madi ole aso langona ile aso madi ole Good Friday o langona o se fa no mo se ti nga ile ni malio tato ali faolo sa mangalo i tato ang sala ilungo ri sa tau patu muinga leo langan buenga na bala awina ia dia tua i sau i langi fatino langan buenga ia le ar visiri longa duo le aso langon ai le sa to na ipa ia o langon o fata tadina leo o mari o tu mai o le tua e peo se langona fio foi o lai doa la tu le tu e peo se tatu faolo o le asus o le silong tu o le asu langona i la sa tu pa io o langona se fia no faolonga o tu le tatu ali faolo Yesu ke visu e peo le talo vangari e le o tire tu o le Kings of King Lords of Lord o se talana mo le nei asu of tailava naua atono naua pa konforma le malu tu kuleanga ia masifoi ia tatu tunu Samoa ma se tatu ekalisia i se faasoa fa nau ia peona ia nei le sona me le mata upu matu tanoina e tau fa atatu au se toi fa manatu foi tatu fa tutuanga katoliko e tau o le vai aso le la tatu au dia nei le sai la sa le tatu o la sa le pama ia la ku akoa le o le vai sasi le sa famatala tala tu ya no fa na amata ma le vai aso le se yo ma le vai aso nei ia tatu mala mai i le tau ma mea tau tupu tonu le vai aso le la pama asto pa ia asto na pa ia se yo o le tu manu malo mai lo tatu o i su ke viso ia masalo na o manino malam ia sa fa nga ina fo il fa nau ia pata tianga tatu le sona o se awala fai mo fie ina ia to e malama ia mese lava i tatu fa tu tuanga katoliko ila to lo le malama
ia matoi whamanatu fo ia tātou ro malamanam i te tāu o lewa iaso o le a tātou sāwalia o se vai aso sāpa ia e tātou te langona ai tātou whanonoa ia lo tātou langona pua ngā lo tātou ali o Yesu Kiriso ai mafu esea ona o i tātou i le kāresia la katoliko i tau sanga uma o lo whamanatu pea ia i tātou e maliu pea Yesu i tau sanga uma mo tātou e inisa pea ia lo mo koe ku Yesu o uma lo koe pat katoliko e whamaru pea katoliko o toi tu tau mea ti tātou o lo maliu pea Yesu mo tātou maliu pea Yesu o lo whaasātauro pea Yesu e tātou ono tātou tangata ngasara ma toi tu pea Yesu no wingana le kaisa katoliko e whaataua pea ole toi tu maru Yesu Kristo e mesora gasasini ma le taulanga pa ia ole misi e a fua mai le talisuanga Yesu whamanatu pea te tātou lona maliu malona toi tu ia nei taimi ia Samoa ia mesifo tātou pureanga ia le tamao tātou pureanga le awhionga ia Mosese Vitori Tui ia mesifo ia uso staulanga o malava pea le vesenga o ti a kono mura tu wharetua ia mesifo ia sunga sosoani whawhea ngainga tu o loo whapena o na au mau i awhionga se ese ia wale tau se ino upoleola ia mesifo iso se whaitaulanga ia le ngata po ilea ta po ai ngari felela te mai ta isa ia mai se nei o tātou tina matutua ta mā matutua lo tapua ia mai o tātou whaiwa tono ainga ia e whapena o na moli atu ia lo whaanga fo i o le laumonei ta mai ta ipule ia mai se whaila whionga li felela ia malu whaia onga malawa o marisi nei ali ima ta mai ta whaia onga mole sāu ni atu o le tātou atu nua atoa e whaamamalu le vai asasili e ala i puapua ngā o tātou rii ia malona toe tu manu maro ia le tātou o lia 8 o lia 8 5-7 ia 87 lea ia o lātou lea ia o lātou taua lumaina le neiva ia i le taranoaina ia o le vai asasili ia tamaiti a mai se whamanuia o alo atu Samoa toa lava ia mo le whamanuina o le vai asasili hibip hibip sama bianga mo tapo inga tatu pureanga atoa hibip hibip tatu talo ya Maria mayana Garcia mo tatu ya mo tatu pamanuanga ile ne yaso se olofa Maria Maserino lo tātou sulpanga. Ngātu Iosefoe. Maria pa iai le tinao le kālesia. Te wisoe mātou te ifo whaptai atu i ati oe. I le soapa tama le alo ma le nganga pa ia. Stato pat na mi ele tua muito. O ongol fa atu tuanga katoliko po le katesimu mo alom whanau po sa vali malam lama fa talo fa atu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa mali pule anga fa akipik po Samoa pia ipa anga o le au wha afofonga o loo mai moa ina le nei Paul Kalame. O le vainga lua le nei se wha poponga il Paul Kalame o le kāpite po le katesimo o loo wha ngā solo pea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se wha poponga mo le nei lava Paul Kalame o le kāpite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le awhionga i le ake pikpo al pule anga wha ake pikpo Samoa pia ia Mosese Vitori Tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga
mo le whanauiti al puleanga po le sa vali malamlama o le taulongolongo i tupua i le whaatuatua o le malamlama e mauwaa i lo whaatuatuanga. O lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whasalalango al TV upumana le Divine Word TV4 apele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata i a oa ongo le whaatuatuanga mo le niwa i tau whaaiu tau a oa ongo le ni tausanga wa a mata ina i mta upu whaamalamana maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o sifia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga i a tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po oa o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa whaamaoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alum whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o tō o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamā ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o tō wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tō. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi.